possibilities. Good morning, good afternoon, good night, depending on where you are watching Coastal TV from. Mfantifo se yamahona acho asantifo se yamobibia achi. Enzimafo se yamaba ahio na sashifo na ka se mahio. French fo ni se bonjour. Yamobibia akwaba eba Coastal TV eso. Morning makes Jumede and a Thursday and the month of June, the day 11th, 2026. Yede morning makes Jumede, yede bro, yede bro fie o jumem wotika mu a wodi traffic mu senso nso entoi kwan na flood na se wantimi anko adwuma anaso woda so tika num kwan no ho a ye ma wakwaba. Coastal TV morning makes Jumede and oguso a ohwe. Sani da bia ye no you make sure say every day bia the new surprises ebebrew the new packages ebebrew into no ya no pay package I dey brew no obeti news wom or news no you be all kinds of news you so you be business dey so aka ho newspaper kakra beba you be interview kakra motivation kakra mixed obeti enwom so kakra advert kakra so wo ho ni nyina sandwich package na Coastal TV morning mix ye de eba besumo yen fast da edi kan ema otumfo nyankopon toto bonsu otonsi oberia kwame nyankopon ai ono na wahwe so adom enu ameka che se adichin na se divine selection ebi kan ya ye besan aba eni maba be di juma etise nyame adom divine selection no ebi akaye yada se yetinkwam ye wa ahoden yetimi kasa o so we wundidi kra na the fact say wa ahoden nko ade o wade nyina so won kwan so a o wade nyina nti anepe ye nyina ye mmom ne nya adwen ba ko ne yemfa aseda ma otumfo nyankopon wade kase a waye de amaye ye we so ana Coastal TV ye de asede di ho ema ya boafo anepe o maso ya sense yemfa morning mix dwumadie na yemfa embrel. First of all, ye de asidane kama NPA, National Petroleum Authority. NPA for say yemfa nkrato mrel say nsuo tutoto ye kwan so atria baby a fladi. So what say petrol tanker bi anya accident ampa cho memben ho say okakọ dijuma bia woni sa petrol tanker no enni twaka bia na mom for NPA ananso say for fire service ejuma no bankasa ma me solve problem no o de oni ono mu ni twaka bia sanso and diesel gift shop or Interberton Junction traffic lights na se ho pepepe ho na odi juma o se nkan che say achede ne de say o pebi achede wi ade ama obi ade abomodia na ko diesel gift shop gift shop as the name says gift shop sana etie na Amendment Hardware and Finishes and so ewo opposite Orange House and as say Cape FM ho na omudi omujuma na say beside Georgines ho no ho na omowo all kinds of home appliance paints decorative materials ni nyina abomodia na ko Amendment Hardware and Finishes na onsa ebeka sanso na the taste kitchen services and so ewo Abra Market Kofi Upon cluster of stores no ho na ubehu the taste kitchen services na one no edi edwa se na efata this Madika Kadisa gift shop. Nesto Ventures and so our Abra opposite Methodist Church no hope na omowo bomodiana kohona onuomo enkodi juma sene ese
na efata sanso na Patmo print or Pedro obey Central Regional Fire Service ehwa no Roman sorry dan na cheaper Mr. Patmo print na say omo print all kinds of things o print t-shirts large format printing banners na stickers ni ade receipt books na person o print invoice books and also say way bills answer booklet certificates all kinds of printing na omo ye bi ewo ho maka cho say owo page say okọ regional fire service station wana omo ne Roman for asori dan nechi ehọ na Patmo print ewo bomodi ansa obekọ ho na oni omo akwakọ didi asene ese na efata nya ade ansa a ubenu ho de biada. All right, let's get into the business for today as usual. Eneno Ghana fana bia wo bia tokro bia wo bia no nsuo to ai nsuo no eto on say eto so sa no say anope na make flag ni asem chese ansha na baby aflade but anope weather forecast you about no chese anope die Ghana baby ya nsuo to nsuo na sha say 5 yi ebeta anope die everywhere you go I say MTN nsuo na say MTN baby abefa bia nsuo no ebeto na mom no se ye ko ewia kakra na aka ye wia be 10 11 12 mu ho no nsuo no be jai but enu che se weather no ebe clear completely be ye kusuku kakra wo baby Ghana fa nyina na making especially ya ye wo southern belt ne de whether no enum ente emfa maye cry wembe kusukuku de amaye na yekọ ewia mu ho na ebobe 12 ko no ho na bia ewia no asempie na ehyehyehye mununkum nachi ne ade a ntino epie kakra na efe ya kusu kakra epie kakra na efe ya kusu kakra na ebobe 4 ko no nso a eno nso no be say unity but for me chese thunderstorms na chese agrada do boom and another thing na nkofo for cat and dogs rain no ebe rain pa elephants and antelopes na another thing intino ye nyina ye nhye nso na se upia na o umbrella fa o raincoat afa se unni bi nso a na wire preparations na ho ankwa chill se oba no e school nso a obehye ne sweater awono be awobe womti shane sweater na man umbrella just in case na onfa enhye no ho oju baby na ehu hia we use na kwankwa asem bia amfa ma driver for no so na ye tufu se hwimhwim no mo bete so kakra speed no mo bete so na fe maye no ekwan so brebre sa na mo de adwuma for akwa adwumam na mo de school for na akwa akodru na baby obi akobia nso obi atimi akwa akodru baby also asundwemuli yempe bad news bia anope and the Thursday I was see a weekend nimu with good news yempe any misfortune it's a driver for no so no na moye ahweye e wo kwan no so e de amaye see something say something unhu se nsuo to obi akogya bola aguga tabi mu se on fa nkwa pacho betimi aben na mame na efe woni na di nkomo fe nice obanyansafo yebunu be yenka nasem o kana se oyo obanyansafo a obeti ase yanum fo ni bi nso ene na all the best sa na etie ntie nyina nso yenye ahweyie so o petem aflade nso a anopei fe na kache fe na ene endi nkomo ma yenhu ne ekoso ewo o petem o sorry ye na o matches ne tetenso nani a fe na ene endi nkomo o pa se maka che nyankopon asa o ka che mframa o ka che Coastal TV o ka che nadmo o ka che fire o ka che all the authorities say omoye bibi efa sa problem no ho no ede ma ho nti bomadiana na fe na ene ye enkasa. That for the weather update for today. Let's move on quickly to your inspirational message anopay ye de ye wo na ye de bro. Inspirational message no inspired
by Ephesians chapter 3 verse 20. Make us say inspired that. Not just say Ephesians chapter 3 verse 20 na me ba be reading no. Name no. Asema Ephesians chapter 3 verse 20 eka no na ya summarize ya chechemu na ya de ebrel. Or say what God has planned for you is greater than what you've prayed for. Delays are not denials, they are preparation. Trust his timing. He will exceed your expectations. If you trust his perfect timing, put amen. Can I hear an amen? Amen to the glory of God. Aye. Na me church ma ochem say ade anyankopon wato ne boase esiesie wa plan wa hyehye se ode bebrew no eso se ne wo bo mpa ye se ohwehwe no. Aye. Obo mpa ye se ope eba or ma twins, triplets, quadruplets. Obo mpa ye se ope adwuma or ma wadwuma papa accommodation ka ho car ka ho na fe wo salary no so up the roof. Wawari onkoye side chick bia ba be konkonti ba atale wo kunu ho a or ma a better marriage. What I say says current one no be sie na wa ma better and no so ye option. So if there's a better one somewhere so and also your option. Whatever your situation is now, we pray ama nyankopon, o bompa ya che nyankopon say oma o situation no enye better. Nyankopon say obema na your best. That is that. Delays are not denials. The fact say ade na wa bompa ya say wo pe no ache no eno nkyere say nyankopon fa ma ana eno nkyere say onsa enka. They are preparations. Eya hoboa nyankopon boaboa na ode ne wohwehwe no ade ahye wonsa. Mama Esther Smith etunwum bi o se nyankopon de ekosia na o tenetenye na o siesie ye eno ne nkyese bia ne wohwehwe no nsa nka ho ba se cha na chese nyankopon eye ni ade bia ho ehia ade bia sumbu bia no it takes a lot of time ansa na ade kro no yetimi asiesie amana ye fe amana ye perfect e de amawo enti hye so sa trust his timing nyankopon mre na ye mre papa ne mre pamunso no oye ade nyina fefefe ne mre papa munso no obe ye ade nyina fefefe. He will exceed your expectations. Now ope 1 nyankopon obe ma 2 ope 3 obe ma 6 ope 10 obe ma 20. What expectation now dey akoma nyankopon enya no obe hwe so na o ma on ye upo David obey no better and more perfect and nicer for you. Sana etie. If you trust his perfect timing, please say an amen to this. Baby awo bia. So wo gi nyankopon di say ne mre papa mu no ba bibia ayefa mpacho ka say amen. Me maka me amen de. Baby awo bia so no ka amen. Jitum say be ye amen che say enye ho mame enye ho ma mabusua enye ho ma menahofo enye ho ma madwumayefo sanity tianopei message ayede eja no so wunya time na we read Ephesians chapter 3 verse 20. Ephesians chapter 3 verse 20 episode 4 ma eti miensa eti aduonu. Ephesians chapter 3 verse 20. Unya time but modern na to was na reading the book prayerfully. Ma asem no enwuwura wo mu enko dedem. Na wo bete ase say nyankopon mre de eno a na emre pa so prepare ho na otu mampamrika you know the end results. Say enwie emfa ma. O prepare ho pentem gidi enwie emfa ma. Omo a epentem ehwehwe niema bi a nanka emre no enye emre papa no bi so omo say how far but no pay asama Coastal TV ye pese ye di jaw and he said what God has planned for you is greater than what you've prayed for. Delays are not denials, they are preparation. Trust his timing, he will exceed your expectations. If you trust his perfect timing, put an amen. Asem we ena ye di jaw na yakotie nwum kakra e de gugu asem so awota asem no sane be asem no ebenyini aso aba mo wo ha ene etwe. Yakwa basese a bomodi ana woni yentina.
National Petroleum Authority say, Mawo Bambo hu hia ukane. Ain't no, stay back and stay safe. National Petroleum Authority ebo bibia kokose se fuel tank enya akwanhia na edane a menko ho nkwaye wadwen se okosesa petrol anafa ngo no na afin so menye wadwen se wo ben fuel tank enya akwanhia ne ho agwa kodwetwa videos ana pictures na petrol anafa ngo wo hwen so ohua ko wo mu a enye sunsun aso bone e wo apomden sem so fango nso e ho ahometinti no enfom so okitu ebi ebetumi amaja tom amana gise ewom eba ne saa nipa dodo timi femu hyehye ehwe mo nkwa emeja pade dodo na nso esei eno nti memfa wo nkwa nto chacha enye saa obenu ho nkwa na nyina se wo se fuel tank bi enya akwanhia na adane amafango no ebugu mpo a hwa na wa aman ho da. Stay back and stay safe. Emomo no aya fredum je jumayefo ana posifo no momehwe nso ano wutumi nso efre National Petroleum Authority ewo 0302 550 380 kaise wonkwa wo hoi ehu hia bebre esensa afango no kokoboi National Petroleum Authority ene de bro.
sell gift shop, a place you can rely on. You call on us and we'll deliver. Thank you.